mi yok mu? Обязательно. Aha. Düşüre başlayayım mı? Mana bu hazır bizim birinci kitap bulayım bizim. Mana men bu kapşık bilan yugurish degan bizim yarışlar var Samantı'da. Şunun bir kişisi bulayım. Men kompozitsiya iki kişiden mi özüm kararım endi. Iri 4 kişiden mi kompozitsiya. Mana atlarına şabaşın 4 attan da kompozitsiya işi başlagan. Hazır meni seriya bulayım da şu nege. Sabantı'ya bağışlangan. Mansı hazır kapçık bilan yugurishlarning birinchi figurasi. Ana başta mana şulay glagol deb atalaydı Rusça etsek, G harfi gibi şunday opor qo'yilgan. Şuna biz başlıktan şey bizdi. Şuna göre başlık avuk gitmezke turur için mana bu bizim şuna belirlep koyabız. Mana şunday karkas işleybiz. Karkas o lipid itkendendir, şeysek da tutayım da şu yürüp durmasın, düşüp vatılıp sınıp düşmesin için asabının hazır kolları, ayakları, dilin diteleri, şuna göre alarga karkas koyalım. Mana hazır koluna jitmeyelim. Primerine men hazır bilen de qayterede bu iğneleri qayterede bular, kolları qayterede bular. Şuna göre aslında hazır tam bir temir sıvıktan şu işlep belirlep koyan da endi. Ana точный сварка bilan da işlep koyan. Onun iyisi bir spesialni kuzlik gerek. Şuna göre meşakkatli olarak olsun. Şunu просто nazikirek temir çok bunu belirlep koyan. Ana azak gerekmegen artık razmerlerini kesip taşlamazsak şu karkasının indi. Mana men hazır balçıktan avalim indi. Balçıktan şey bulam indi. Mana hazır men bu balçık hazırlanıp koyulgan da şu balçıktan alıp şunda astan başlayız indi. Begebet görünüyor bindi. Şuna göre артына ak mana bu xos kisegen koyup, karton kisegen koyup siz көрерлік болсын үшін мендегі каркас не рәвіште болғанын көрсетеміз. Hazır biz mana balçıktan evetler işleyimiz. Balçık materyal deyik oңайлы материал, шонса оңайлы ол жеңіл işledi. Аны өзгертуі, формаларын өзгертуі жеңіл. Шоңа көре особенно зор фигуралар işlegende, zor sınlar işlegende скульпторлар балçık bilan işlerге yarata. O balçıkını satıp alabız diyoruz. Agar da endi bek sizin yakın derede balçık çıkartırgan orun bolsa, anı çıkıp talıp bular. Şunsa endi bu скульптурная глина деп атала. Аңа türlü добавкалар кушалар, өстөмөлөрүндө. Шуңа көрө ол анын ярылмасын, бек ярылмасын uzak işlegende formalarını tutsun için şunu azırak kine anı türlü istemeler bilen anın kaçsasın evetliler indi. O türlü tüste de var. Mesela bizim başlık kara tüs. Mesela bizim Kazan'da kepişli zavattan o galimine ol keramizatçılarga spesialleştirilgan balçık. Аңа мен өзім
тагын бер сорт шамот кушканмын, шуңа күрә аның качествосы әзрәк үзгәргән. Пулковская глина дип әйтәләр, анысы пулковдан анысы яшел төстә. Анысы мына безнең якын тирәдә Россиядә инде иң әйбәт балчык дип исәпләнә инде скульптура балчыгы. Безгә шамотның не? Шамот ул ашу балчыкка теге керамический әйберләрне яндырып эшләгәннән соң калган сотлар отала или теге керамический ана шу обожженный глина инде русча әйтсәк, шул яндырылган балчыкны ваклап, кына фракция белән эшләп, шуны балчыкка кушалар. Ул шуның өчен ул ныграк була. Мына теге ул ничек дип әйтим, инде бетонга мына гравий кушалар бит инде, таш, ком кушалар. Ул шуның кебек теге балчыкның качествосын яхшырта, ныграк була инде. Ул әгәр дә обжигательгә булса, теге керамический фигура эшләргә булса, ул шамот обжигайткәндә бик ярылмый. Шуңа күрә аны керамистлар да бик яратып шамот белән. Шамотның үзеннән дә сценарийсы бар бит. Үзеннән инде, ана шул теге обожженный глина, яндырылган балчык кушылганга аның качествосы әйбәтрәк, аны яндырганда, пештә яндырганда ул бик ярылып бармый. Аның теге усаткасы да әзрәк була, мондай обычный балчыкка караганда. İşte pısırağı yılındı bu. Türlü işler, üzünçelikleri var. Ben başta sınıfçı olarak değil, ben ressam bulup, Soyuz Художник в России, когда ressam bulup kirgeni, ressam benim kartinalar türlü resimler yasaydırganım. Bu stilada живопись minike, tegisi de minike. Benim işler var. Ben bir de Пермская Кунгур деген шәһәрдә, белсәгез, прикладное училище бар анда, камнерезный инде. Башта камнерезный, хәзер анда 8 төрле һөнәргә өйрәтәләр. Шунда мин шул камнерезный башта таш белән мавыгып китеп, шуна кернәп шул скульптуралар эшли башладым, таштан башта эшли торган идем. Шуннан азак уже бүтән материалларга күчтем. Азак бронзадан да, төрле нәрсәләрдән эшли башладым инде. Шуна кернәп шул скульптура буенча күбрәк эшли башладым. Хәзер скульптура буенча минем эшләр күбрәк живописный эшләргә караганда. Siz söyləyərsiniz, biz hazır şol yerini işləyəbiz, bu yerini işləyəbiz. Bu karkasın işləyəndə mən примерно әйттім битində, қай жерdə иңе булырга тиеш, қай жерdə қоллары булырга тиеш. Хәзер шуларны хәзер уже акырнап шуларны эшләй башлаган күчәбез инде. Мына башын, ну,
Mana şu kişinin sığınışları için anatomiyasını bilgilendirmek gerek. Proporsiyalarını, başı neçe tapkır figurada, bir figura neçe tapkır sığıya, kolları nindi uzunlukta bulurga tiyиш, ayaklары gövdeye karaganda nindi uzunlukta bulurga tiyиш. Şunda bütün proporsiyalarını уже. No, аны, конечно, tegi kişiler sını bilen işlegen любой художниклар bilirler indi anın bütün proporsiyalarını. Аны оқығанда пластический анатомия деген dersler var oku yurtlarında, şunda öğrenirlerinde, yani okuylar, şeytlerinde. Şunu bilmeyince işlevi figuranın dürüst işlevi mümkün değil. Mına siz bizim okuşlarga bir likbez aytыгыз, mına boş ölçemi neçe tapkır bulurga tiyиш dep şuna gana aytыгыз. Baş ölçemi o türlüçe ölçemi. Greklarının burungu Gresiyada o alarının sınırlarında 8 tapkır 8 tapkır sıyayındı bütün kişi boyuna başı. Hazır 7,5 hesaplanır. 7,5 sıyarga tiyиш başta. Mana bu hazır buna kapışık işlegende bizning kapışıkның içinde ayaklarının forması görünürge tiyиш. Просто kapışık qana tugul, beş formunda. Kapışıkның içinde biz kapışık aşağı diyen köyünde anın materyal, anın ayaklarının düzülüşünü kurga tiyиш biz. Mana bu stanoginde skulpturni mana şulay burup türlü yoqdan işlerge oýdy. Kerek eken aldı bilen birabız kerek eken artı bilen birabız qaysı ýaga kerek. Şu ýagyn burup işleýiz. Mana hazır bu kollarının mana bu temesi yokma karkasını indi avlep şunu yapıştırıyoruz da balçıkma astan üskü taban kitabımızın diye artık ayrılıp düşmezken hazır para bularga iş balçıkma bizi de tabii совсем sınıf düşmezken bu şunu mana bu karkasını işlegenimizde şu tutarga iş bizim kollarının figurası. Bu balçık bir balçıkны bir neçe tapkır kullanıp bu. O balçıkны biz işlep etkes, yani yamadan taşlıyoruz, yam kıskayında azakаны su bilen bulgatıp hazırlıyoruz da yanından ikinci figura уже lipitler gibi öğrenirken. Ne için? Bisi foydaga yaraksız bulup kalamı? Siz anlatıgız ne için eken? Yok, mana hazır bitinde mana bu birinci hazır biz birinci etabı bizden buldu karkasçılık. Hazır ikinci etabı biz onu avvalay bizde lipitler sürüşecek. Şunu azak işle bitirgeç. Balçıktan anı tege onlardan form alabız, gips, kalıp alabız indi. Bizim Tatarşay'da kalıp alabız da şunu şu kalıpka azak salıp ikinci materyaldan anı koyabız. No, nindi materyaldan da mana hazır polimer, mana polimerden ili epoksitni smolaga koşup bizim Yasemin sastav koyup koşup şunday katı evet nık sastav şimdi şunlardan koyamındı bu figurаны. O balçık azak kalıbını alga şimdi o kerekmi?
Şolay kala bular. Şuna göre anı уже ikinci figür işlegende şu balçığını kullanabiliriz. Atölye'ne. Bu sınırları işlegende, şu resim işlegende gibi her bir ressamның, her bir sınıfçının, indi skulptorның өзінің почергі болуға тиіс. Бұларға тиіс деп, бұл saybat indi. Өзіншілікті bir tanırlıq, kişinin sırası eşinden tanırlıq. Eğer de özünşəlikli şu başarılı olsa, onu diyebilir bulaydı. Şuna göre her birisi özünün individual, şahsi özüne şu bir asıl tutturgatır her bir hudожник, her bir skulptor. Biz sizin Türkiye'de ko'pgina ishlar ko'ramiz. Alar seriya, oğul seriyasini ko'ramiz, değil mi? Soğuştan so'nggi yıllar, soğuş yıllarını ko'ramiz. Yine pamятникlerimizin общий классический soğuğu. Bu bizim işlerinde nedir ki? Etermin, güneşle. Şu an böyle dost işler yakın olarak özünün yüzünü ko'rsatadi. Yani bu iş ölçüler, Yok, biz nega просто ставить два же героя, посмотреть, там şuna heykel koyarlar, yürgenler yiyorlar. Şunday batırlık işleyinde. Kim avtörü kim oldu? Mene avtorunu ayta almayayım. Tügünde de, bunda da koyganlar heykel. Men ikisinde de koygan var. Aliyev Turmiken. Eder Aliyev Turmiken. Biz elem yazası var, o Ahmet Han Sultan'ı Kırım'dan kaydı. Zaman müziğinde de buldu. Kırım'da kimler bilen tanıştınız? Bir skulptor bilen tugul, biri işli vitrajlar işli, но bu vitraj formasının просто светильниклар, медь bilen işli bu kişi. Figura karanda, самый karanda, динамичный движение, она şunu передавать керек türlü üsluplar bilen. Soңғы вакытта мен şunun bilen şug'ullanaman. Nega движениелер bilan ana neydi? Xonning da figurasi shu ot bilan bargan. Bu Şengizхан deyip işleysizmi siz? Художник. O художник figurasi yaqin Könçülüş Üniversitesi var gide Kipr'da. Tünyak Kipr'da indi. Türkiye Respublika Kipr, Severny Kipr indi. Türkiye Kipr'ı. Evet. Şunda Ближневосточный университетте, şunun territoriyasında büyük zor Muzey современного искусства салгаты бар. Hazır аны ноябрга битирге тиешләр. Ашырга. Ну, ковид мешәйтмәсә инде, алар шуны битирге тиеш, ашарга тиешләр инде. Шунда аны безнең күпме художниклар да барды, мин дә бардым да, анда живопись булып барган идем. Анда симпозиумга бардык, анда
şahsi күргәзмә ашкан үземнекен bir нинди И живопись, и скульптура булды монда. Скульптураны менә алар үзе нигә конкурска биргән шуның нинди куярга дип алдыма. Шунда конкурска җибәргән. Шуны хәзер анда куярга тиешләр. Ну тиешләр түгел инде, мин үзем барам. Алар мине Оттыгыз сез. Ну Выиграли була инде конкурс. Оттым. Шунда барып хәзер алардан башка тагын берничә скульптура эшләргә кирәк анда. Аларның Күтәрәләрне мин уже февральдә китәргә тиешем. Мин тезгә операция эшләдем дә, шун бара алмадым. Хәзер көтәрәләрне мин качан хәзер исә бик барасы килмәй. Операцияны кайда эшләдегез? Монда 16-чы. Турмы? Ай, 16-чы. Больницада. Ай. Мен бер туганым анда ясаткан иде тоже. Ни, тагын икенче аягына ясатмакчы. Ничек әйбәтләндеме, юкмы? Что-то бик артады инде. Ай, арта шул. Нинең, Сабантуйның ярышларының берсе. Монда капчык белән йөгерешәкләр берничә кеше. Аларны мин азак бер ниде. Нашында бер такта кебек. Ну, нинди бер плоскосында әйтик. Шунда бер 2-3 кеше булыр. 54 нишләрме микән? Шуннан минем бер композиция бар, ни. Теге йомырка белән йөгерәләр бит. Тагын 4 кеше шундай йөгереш буларда йөрәкләрне эшлим моңардан соң. Шул серия, ну, безнең Сабантуйга башлаган иде. Безнең хәзер бит инде безнең бер бәйрәм калган. Милли бәйрәмнән берсе инде. Безнең шул Сабантуй безнең әзрәк җыя торган бәйрәм, татарны бергә җыя торган бәйрәм, әзрәк менә искә алу, безнең чыгышларны искә алу бәйрәм бит. Шуңа күрә мен аңа шул Сабантуйга багышлап шундый серия эшләргә булдым. Ул халык биттеге этник төрле нәрсәләр, алар кызыграк кешегә. Бер кешегә дә кызык, эшләргә дә кызык. И аның содержание, более содержательный булган милләр. Эштәлекләре нирәк, тулырак, просто теге обыденный бер нәрсә эшләгән караганда, монда уже аның эштәлекләре бар. Менә бу сезнең Автор үзе кайрак әйбәтрәк снимает форманы, форматорга караганда. Форматор дигән профессия бар. Теге форма снимает. Элек, ну, һәрхәлдә элек Советлар Союзы вакытында форматор дигән профессия бар. Скульпторлар аша теге авырат эшләйләрдә, шуннан теге увеличить торган инде зурайтып неге теге һәйкәлчек була, шул размерга эшли. Балчыктан тоже эшли. Шли инде скульпторлар. В советское время все-таки много было монументальных работ, делали там, скульптур много делали. И форматоры нужны были, потому что столько много работ, каждый автор не может каждую работу там формовать сам. А сейчас уже все как бы с этим в основном формуют сами скульптора. Формовать. Натуральная величина? Ну да. Форма снимайте деп, аны азак аңардан соң еще аның битне ана менә бу аны теге икенче материалдан куеп эшләсәк бу фигураны, бу сынны. Азак ул аны шул куеп аны тоже соңгы этабы шул була. Bütün детализациясын уже теге каты материалдан bütün нәрсәне дорабатывать туркилар. Bütün эшләп бетерергә туркилар. Потому что бу барыбер балчыктан ул хәтле теге бу бит форманы бик тотмый. Әзгән тегегә дә изелән итә шундый кимчелеге бар аның. Шуңа күрә аны теге уже каты материалдан эшләп бетерәбез инде аны. 3 4 булды. 5 6 7 Почти, evet, jedi yarım примерно буларга тиеш. Аз гына теге подростковый булса, башы зуррак була. Бала чаган, бала
Чағанымда башы гәүдәгә караганда әзрәк зуррак. Соотношение кесимне, например, 6-га бер булган шундый соотношение. Шуңа күрә возрастной эшләгәндә шул особенностьлар үзенчәлеген анатомия буенча шуны исәпкә тотарга кирәк, исәпкә алырга кирәк. Минем үземне канәгатьләндергәнчә эшлим мин аны. Ул төрлечә булган бар. Мин аны төрлечә булайын. Узак эшләргә дә бик кайракны бик тиз эшләп бетерелә. Мына үзем ничек канәгать булам бу үземнең эшемнән. Шунда туктыйм мин аны эшләргә. Азак уже калыпсын дитәсендә алабыз ханымда. Biz эшне туктатабыз. Киләсе тагын икенче этапны башлаган. Моны тагын әүле башлар алдыннан ярылып бетмәскә бу бик кипмәсен өчен без аны менә шундый юка гына полиэтиленовый пленка белән ябып куябыз. Суы испарация итмәсен, кипмәсен. Аны монда гына плотно гына обликләй керек. Ябыштырып куйган. Ашы ябыштырып чыгарып. Шулай ябыштырып чыкса, ул әзрәк кибә. Әгәр дә инде аның ичендә буш урыннар калса, барыбер әзрәк кенә кибә. Хава калса, ул әзрәк кибә. Но аны специально калдырырга була. Әгәр дә бик сыйк булса балчыгы, специально аны теге өстеннән генә булай гына итеп, ичендә бушлык калдырып кына ябып кына куям мин аны. Анда әзрәк уже киләсе эш вакытында уже ул теге нерәк була, плотныйрак була инде, тыгызрак була балчыгы. Электрик була. Или бүген кичкә мин тагын килеп ашамды, тагын дәвам итәм инде бу эшне. Бу сынны инде икенче материалга күчерүш өчен балчыктан гипстанмы или икенче материалданмы шуны эшләр өчен аңардан калып алырга тиешбез. Без аны әйткән инде теге калып алу өчен менә шулай аңарны теге кисәк төрле многокусковый форма дип аталган. Күп кисәкле калып була инде. Шуларны айырыр өчен менә шундый юка кына калырларны кулланабыз. Бу безнең ничә көн торды? Бу безнең хәзер 3нче көн инде. Без җомга эшләгәнек. Хәзер безнең уже Дүшәмбе. Нигә менә хәзер менә бу нигә калайлардан теге айырыр өчен шундый эшләтте инде менә шул калайларны тыгып примерно исәпләдем. Мин аны 3 кисәктән булачак бу. Бу бөтенләй аерыла торган булмый. Моның миңа тиражировать кирәкми, бер күп ясарга кирәкми, бер генә штук ясарга кирәк. Шуның өчен мин аны азак алганда теге гипс бу балчыктан эшләнгән модель ватылачак ул. Аны мин сакламыйм. Шуның өчен әгәр дә сакларга кирәк булса, монда тагын берничә кисәк куеп, һәрберсе аерым алына торган итеп эшләргә кирәк. Но минем андай кирәклек юк. Андый максат куймадык. Максат куелмаган. Менә эш өлешкә бүлдем бу сынны инде фигураны. Без бу калырларны кистереп кертәбез, әйме? Ул минем әзер ул киселгән төрле калырлар ята. Балчык эшенә. Балчык эшенә, шуның өчен балчыктан эшләнә, ул ашу калырларны кертеп тыгып утыртырга. Алар кисеп кирә инде балчыкны. Менә эшләр шуннан айрында менә арттагыларын айрылык итеп эшләргә тырыштым инде. Буларны айырып алырмын, булары мәсәлән уже мен балчыгын алып алачакмын алгы ягын. Шунда менә бу алгы ягын алып булмаячак ул теге эләгәчәк бу менә бу
nelerge, tiren jirlerine. Mına hazır gips mına bir su hazırlık koyalım. Mına bu çilekte su. Şuna gips salabız da. Bu bizim neyinde gips mına 16 skulpturni. Kupma su alabız. Su anın minanı neçik bu tem ol. Anı ölçep durma mina ne qarap qana qarashqa qana o'zim shamalab qana salam endi. Ol mana bu gips anın mana shu bir ronga salamda shundan gips azrak tavshiq bo'lib chiqib turadi eshazgina. Gorishka endi. Shunga hadi salamda shundan azaq butala. Bu gipsni nelerin qora ya. Etiketkalar içinde. Bu ne? Высокопрочный бутылайный гипс, 16 16 номерлейinde. Bu строительный gipslar лагерлары ne tübe. Şuna göre onlar bir ne nakbul gipslar. Bu ne gips. Bu строительныйдан да ныграк, да? Ныграк инде, строительныйлар бик ныграк. Bu специальный скульптурный высокопрочный. Хорошо, салаты да кимler? Bunun bir kapşığı küpmü tura? Bunun bir kapşığı 700 küpmü? 700 küpmüs tura. Hazır min olganda soňky tapkır 700'de bir taşı bölüm mana kilip çıktı gips. Bu ciddi degan söz. O bik seygitarga da biz seygitsa ama bik naq bolmay. Uzakqa ta sınırgam olganda. Naq qoyitsa ol tege ne bu forest blinder söyletsek. Şuna göre примерно şu пропорциясы Hatta bu televizyon bir yerde kapatıyorlar. Bu bir нәрсе деп аталады. Bu masa drill, masa насадкайында специально шул бутар үшін түрлі. Миксерінде, миксер кебек. Hazır kütübüz azrak bu gipsini qoruybiz. Qachon azrak qo'yira boshlasa, shundan уже sılay boshlaymiz endi. Six kirish shu oqib tushish. Shuning uchun azrak kütübüz kerak. O'tirtamiz azrak. Hadi. Şunu kütübüz endi. Hanım bileşigende genç bir set kiyipseri gerek. Bir set kiyip yaratmayayım. Koluna şeyinde o. Koluna bir faydalı tüyünde bu. Bu çok karşı. Sizin yani aşı şimdi. Tutup koyar gerek. Tutar. Ana bunda tekavagat ramında уже saldırılarla buna bu nege уже buna şunda kırılıp kına ağızırgan var nege. Dinler. Şu. Bu eski yakları akmay turgan orunların şulayğına interiz salabız.
evetlep. Şu gipsden salganda tege воздух, hava kalmasının için evetlep kime sıvapsan gerek. O hava kalsa anda endi boşluk kalsa. Bu tabii bir kurşunçlığı yok anı. Bari bir azak minane tağın üstünden tege sıvap çıkarsak. Mana koyerden de bu kadar. Azrak koyra başladı. Bir koydu onu уже işlerge bula. Şey salabız. En başta en tege yarak yerlerinden tege sılap çıkabız. Sen nende kalınlıkta borga tiyiş dep aytasың? 1-2 santimetre olsa, bu zurtu, 1-2 santimetre kalınlığı olsa jetken ama bu buna bu tege nazik buna bu detallar bir kalın yuvandı mı kolları da şuna göre onu azgına bu yerlerin kalınları aytamıydı. Alganda tege usulü bilen alına kış azrak salına şuna göre bu sınır kalmış. Sınır misal alır için hani azgına gipsin nıgırak olsun için şuna azrak yine kalınlığın kalınlığı iterimizinde. Buna bu çıkıp durgan yerleri var bir anın ellerinde bunda usulü bulundu. Şuna göre buna bir kalın etmesek bu. Na тебе ya. Şöyle yaşarıp koyarız bütün figürünü. Tırıştık. Ay. Azgına raşit etme, jitmez olursa. Orta yaptan. Tamam tutarız. Bugün pagada da işte bir sıvılar o dizerek kotayında. Yarar. Hazır. Mında endi tышкы матурлар керек түгел. Yok, bunda taşınan material gerekmiyor. Gerekmiyor. Bu kalıpны bir mana tirajı kubrak mısın dip işlesen, anı
Теге резинаға ашылған, резиновый форма, резиновый қалыбы, екі материал, нашла резина, ансын сылап шығырлады енді, шынан үстінен гипстан ішленеді үстін нық бұларға, потому что резиновый, плотный форма, шуңа көре аны резина білән нашла сылам шыға. Резина шун себет, теге мына кусковой көп кисәкле шаптырасы yok, тартасын да шығарасың, любой нинди форма болса да келеді. Ол резина нәрсе ол? Ну, виксин деген материалында. Аны түрлісі бар, бізде де ішілер аны, бізде екінші түрлі. Біз барельеф шуны білән ішілер. Азат Гариф. Оның әзір ел? Ол симайт болып кен болғанда. Шына мұнамды қалғанына шай қабақ түшіреді үзені. Мотоциklerde. Teleskoplarının allarından var. Bu 41. yıl balaları. Ne bu var? Bize taşıyorum. Шны тоже ойлом тшряли, на бушны. Сейчас я тебе покажу, что он есть. У меня будет знак. Teşekkür etmeden. Bir kişiler gips. Evet, başta. Oynab duracak. Ол ана шуға қыза кипкен шақта қыза, уже қызса, аны уже нете уже, нығый. Уже печка. Сүтәрге Зимой греться можно. Ұзаққа бармас болған? Yok, zimой греться можно дейм. Ұзаққа бармас. Ол сразу бір жарым минут қына қызып тұрады. Мына уже бұл несі қалыпты. Балшық шолса енді балшық Ездірейін. балшық әгерде Жоқ, бергенмен.
балчык наязгене шунса bir минусы бар. Машул калыпны гипстан эшләгәч, сразу озакка калдырырга ярамый. Озакка калдырсаң, бу гипс ныклыгы югала, кәми. Ул маңардан эчәдә, су эчәдә балчыктан. Шуңа күрә, например, пластилин булса, анда уже гипска влияет мимо пластилин. Мына бу балчыктан эшләнгән форманың шул азак су эчәдә, шуннан азак ныклыгы югала. Шуңа озак тотсаң, азак теге аны сүткәндә бик ныклы сынырга может шулса. Шуңа күрә аны тиз генә эшләп, тиз генә сүтәбез. Менә тулайым алганда шушы эшне башыннан ахырына хәтле без инде бүген аны эшлибез бит инде, әйме? Менә вакыт ягыннан күпме вакыт китте шушының эченә безнең? Менә сез киткәч мин аны үземә кирәкчә Шумартты. Эшләп бетердем. Шуңа 2 көн маташтым инде аның белән. Тулсын салмасын бар 2 көн шама 2 эш көне. Шуннан әле бу әле соңгы түгел, монда әле хәзер моны бу яртысы гына эшне. Аның бу калыпны яңадан җыеп, бу әгәр дә нидән бронзадан отливать итәргә булса, аны хәзер гипсовый модель эшләргә кирәк булачак. Ул гипсовый модельне азак мин нигә литейкага алып китәм. Литейкада аны аңардан еще үзләренең теге огнепорный материал белән формовать итәләр аны. Шуннан отливать итәләр бронзада. Әгәр дә просто үзем өчен генә тегенде бер икенче материал эшләсәм, полимер мөрдеме, үзем отливать итәм инде, үзем отливать итсәм, тоже шул формасын гына использовать итәм, калыбын гына, яңадан модель икенче материалдан эшләп тордым. Шуны әле моделен эшләгәч, аны дорабатывать итәргә кирәк, эшләп бетерергә кирәк. Уже окончательный. Нәрсәсен? Bütün качество поверхностьларны шлифовать итеп эшләп бетерергә кирәк. Bütün нечкәлекләрен. Нечкәлекләрен бу материалда во-первых, бик беткәнче эшләп булмый, икенчедән ул бу материал бит аның шунысы бар, ул барыбер йомшак эшләгәндә гына бозыла. Какие-то изили, кайбер җирләре. Шуңа күрә азак яңадан аны эшлибез инде. Тикшереп бөтенсен, шуны яңадан эшләргә кирәк булса, полностью эшләп бетерәбез инде. Аны даже нидән соң, даже бронзада отливать иткәндә, бронзадан отливать иткәч, әле бронза чагында эшлибез инде. Эшләп бетерәбез. Но мастерской шортларында бронзадан кыйып булмыйдыр инде. Юк, монда минем шортлар юк андай, бронзадан кыйып. Шуңа күрә нидә? Заводка. Заводка барам инде. Башлыча нинди заводлар белән хезмәт эшләп итәсез? Монда Казанда Подлужныйда литейщик бар, литейный цех бар. Алар хәзер анда юклар. Алар күчтеләр. İkinci җиргә, бригадалар, Булинда алар бер бригадасы. Шул нидә? Тасманың артында, Левченкада. Бер бригадасы асын мин шулар белән сотрудничать итәм, алар белән атлетлар, төрле фигураларны. Шуннан алардан башка Екатеринбургта отливать торган юлларны, фабрикларны. Анда керек булса анда апарам. Нигә төрлечә инде машина, үземнең машиналарны вак шундый зур булмаган әйберләрне. Инде теге зур фигуралар булса,
газель нанимать деп шунда кеп формаларын неге апарайын да шу форма түгел анда модель апарайын гипсовый отливать деп полностью шуны алар отливать кен шунда витаминде эшләп беткән. Менә шундый сораклар бар неге менә шул бәләкәй генә моделен апарып анда увеличить тәмне, то есть зурайтап эшлим неге натуральный величина, натуральный величина түгел, ненең зурлыгына инде була бар, шу зурлыкка зурайтып эшлибез балчыкта. Прямо неде цехта, литейный цехта. Ярар. Нашла я калап койдык та инде, хәзер әз генә көтәбез дә, менә теге кызып чыкканчы теге яңгы гипсы. Кызып чыкса, уже без аны сүтә башлыйбыз. Менә кызган, Bu yaktan düşürüp olmuyor şu halatı. Менә Mesela saklatması bana vurdu. Bu hamle beterge var. Ben de kendisi ezekine sınmaz ki bölümde yani. Bu koraşıktağa şapkalı intihar. Şuraydı şuraya. O men artık neler atlarını Sarıştırırız. Atlarını işlegende, kişilerini işlegende tege zor natural işine. Şuraya işi başlıyoruz da. Her birinin fotoğrafı istiyoruz. Stadiyası. Bu ay tege giydirgen kıvık bu da, giyim giydirgen kıvık. Giyipsler poplana var. Ama anda kendisi diyerek zor işler işlerinde uzak işlerinde bu giyipse kop biten. Burada biz yine bir kapşık bitirdik mağdara. Yok, bir kapşık bu onda azal. Bu kapsık ne? Başlangıç ne? Onda 40 kilogram kapsık bir dük. Şimdi ne sıcak var. Tam şimdi su üstüne gitmiş. Yarısından ezerek bu diyete boğanda. Yarar. Ne? Жолны бутырайын. Қызық. Шкабылды. Ничек сен Интересно. Интересно. А там получается... Қайтышлы гипс алып. Қайтышлы гипс алып. Там внутри получается из глины, да? Внутри глина. А заливать чем? Хәзер нишлибез? Хәзер сүтә башлый. Динара, давай. Тукта, подожди, бер генә дiyem. Моның өчен безгә нәрсә кирәк була? Mana şunday instrumentlar kerak ayırır için mana ne gibi stameska gibi stameska yani mana bu benim instrumentlar ne buz kişi turgan stameskalar. Şular kullanan men потому что nege alnığı sırası kengeytip kengni tıksan o kavuşsan o sındırar. Şuna göre akırın gelen mana şunday neler bilen bir keng bulmagan instrumentlar başlayız kalaşadım da. Yavaşlay, akıllık mı? Hayır, başladım. Şimdi başlaydım. Kurdayız mı? Yoruldu. Askaya neden ışkındı? Metal uzaklığı. Koptu. Koptu indi.
Bizge ha bu timirlerini alırga gerek mi? Nerse? Yok, timirlerini alıp durmayız. Bunda men spesialno bu tege anın timirlerini ala turgan taşıp bula. Onu alıp da bula. No rasmında timirini alsan anın tege işlegende onu smaska bilen sürtürük gerek. Gips yapışması için. Şuna benim bunda bir ukatlı ne taşını gerek mi? Şuna göre ben onu bitip durmadım. Alıp durmadım. Timirlerini aldırdım. Biz bunun yetişkanı koyan bile biz. Biz yok katta yetiştirdik. Ne? Mene yetişti mi? Yok mene. Koyan bile biz. Ha, no, mana kıza indi onu, gips kıza. Şu kızgaç azgına kütüp bizde уже ne süte başlagan mümkün. Уже anın nıkları yeterlik. Bu sınav ama sınsa da korkunç yok. Sonuçta ne? Sıngan orunu tutaştırıp bu azak üstünden yapışlarını da koyalım. Sonra korkma işlerge bu. Kulbeğine soğan, işte ne? O teki böyle hatay bilen soksan o sındırır anlaştı. Sokalayım ben. Hazır mamısı o yağı kovar. Bir kisegin çıkardık. Bolçağımın da yapışı, nege, o minanı saklamasqa bulğaç, smaska bilen sürtüp durmadım. Eğer de saklayayım desen, onu süzdürük gerek şu, bunu şöyle yapışı atılması için. Bunu işte startabız bana. Bunu işte alab zayım, onu olay bet. Gipsin, bolçağımı alıp başlayız da. Planlaştırıp durgan işi var deyip. Bu serinin. Bu işin. No, benim işlisi var ya, şu için ay. Как раз мне evet buldu. Peki, причина, bana nasıl sındı gibi yapıyor. Bana sındı hazır bana bu. Biz kaygılı bir yüzük sıngan karnaşlarını alabız da, как будто ne, iki kişekten işlengen kılıklar. Bana bu, bunda главное, bana sındı yoğatmaz kanun, потому что bunda bu ne, bana ihtibarsız işlegen de bunda ne, kalınlığı nık bulmagan. Şuna ondan tiz sındı. Bu yerin kalın tip işlegen olsa o tüzeliği. Bu bulay da evet, потому что ben yapıştıran da koyamaz. Gipsler. Так, masa üstü olmayın da bunda onu teki yapışken ne eski yağı kingrek. Şuna ol teki zamok bulaydı yüzük. Manamızı dıştarası onlarla diş. Kistişki tutup resim yasa yenilerek olur mu? Yok. Allah. Ne güne koy, yenilerek bu barı bir ansı da ornaşta bitim. O kartına işle bitken şey no любой нәрсені мында теге физический işi kubrak, fiziki. Эмоционально битінде бар, картина işlegende ağırlığı көп.
Вот как раз мен аны мынашылай башта ишин, то есть алга ягын 2 кисектен эшләргә. Шунан нитеп тормадым. Мына барыбер 2 кисек булып чыкты. Анысын тоже не башладым. Дигән алып тазартам инде шуны. Шулай bu başlıklarını aşağı alıp taşlıyoruz sırası. Nasıl benim bilgiler? İkinci işe gerek bulacak kolay kisekleri. Eğer de bitmek olmasa buna bu ne başlayan. Bir şey saat ki kaldırıp buna bu başlıkta ikiye başlıyor da utra o yüzden. Ne razmerleri kamil. Şuna üzerinden müzik kurup çıkalım. Öyle paka teki yapışken ne utra başlasa üzerinden müzik kuba. Nasıl? Bir başlıkmasam, onu kaldırıp da bula paka. Azak şularını birge yağda jeyip koyayım da belirip. Şuna kiptiren bir atma. Gipsini. Gipsini. O gips şu. Hazır teziraktaki benim. Şu formunu alayın da. Şu formunu ay. Ne bilayın ayrıntıra bilayın. Şunu ne? Teki nazik temiz sukulengine uğrap koyayım da bir şuna tura. Şuna azak Bırakmadan. Kipkeşinde evetler. Уже anımlaşlar galiba. Uzunluğu yıllık bular. İyi, şunun içinden neresi solabilirsin? Bana Kalıp içinden ne diye materyal solar? hazır men buna bu ko'rsatib